Ira ndi mokera kanyamu. No gimya thayo ro uguo. Ndira ndo thayo atia. Mheshimiwa Nyatta shiriki kirigana ri mwe muhurira yo. We andu aitona ni mwe atimia ri. Mundu ndarekagia kiri anyite. Wera ni gukama na kurehe kundu kuriku. Tariu ri kuri na deputy president wetagwo Noma si Noma, fire si fire. Nimo mowe. Etagwo atia. Deputy president ucio tondu constituency ici ciothe ni ciikitwo empowerment ni were. Nimo kwenda ndimurehe guku Tetu. Nimo kwenda fire si fire Tetu empowerment. Kwa fire si fire, Noma si Noma, nikumurehe Tetu nake atukamire. Ndigwo. Riu ndirenda kumwira Mheshimiwa wa hinya Senator ajira ni mwaikarite thi nake na mukiarĩrĩria oro wa thitima cia Kĩnainĩ, thitima cia kũrĩa kĩa Mathambo, Kahiga-inĩ na Kamĩcũgũ. Na tondu nĩ ithuĩ thirikari rĩ, na nĩ mũkũmenya nĩ ithuĩ thirikari rĩ, wa hinya nĩ mũkũmũhe rũtha oke Nairobi mathiĩ kũrĩ PS wa thitima ciũke ciĩkĩrwo. Nĩ mũgwĩtĩkĩra wa hinya oke. Na mũririkane atĩrĩrĩ, PS wa thitima nĩ wa gũkũ Nyĩrĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kĩeni. Rĩu no nginya oke gũkũ Tetu handũ hothe hatigwo thitima nĩ ciaka atĩa. Koguo nĩ mwĩtĩkĩra wa hinya oke. Hau nĩho tũrĩ. Rĩu ndĩrenda kũmwĩtĩra mheshimiwa wa kuma kũrĩa Mathĩra wĩtagwo Eric wa Mumbi, mwana wa Single Mother. Watu wa Tetu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Ihururu, niĩ ndĩrona mathaa marajita makinya. Mathaa marajita makinya. Mathaa maraji ni makinya. Mathaa maraji makinya ndo mekaga atia. Ndio kule mariaga. Koguo turikangia mucemanio. Nigetha tumubange. Kana tiguo. Turikangia mucemanio. Nigetha tubange maundu. Niguo mukwenda. No ndimwe wewe hapo wewe. Nini inaendelea hapo wewe officer? Oh. Sawa, tuliza yeye polepole na umpe kitu hapo akule. Usipige. Agone mwanake omuhe kitu hau gya kuria. Kana agire haha ndi. Ucio kurehaga bunjo no agire haha ndi kindu. Andu atatu muri okuo. Twarehe Senator witu na maitu wa kaunti maitu Mukami nimeka wega ni guka. Nimeka wega ni gutwira tuke tunyitirire ikundi cia atumia na ikundi cia jeshi na tunyitirire maundu maria mangi nigetha twambe turute wira, kwa sababu watu wa Nyeri wamezoea kufanywa kazi, na sisi tumeungana tukiongozwa na huyu mama county Mukami na huyu senator wa Matinga. Tumeshikana ili tuhakikishe ile kazi tuliambia watu wa Nyeri tutawafanyia, tuhakikishe watu wa Nyeri wamefanywa kazi. Na mimi nataka niwaulize swali moja, watu wa Ihororo, watu wa Tetu. Nyinyi nilisikia mlisema hamtaki barabara sahi. Nilisikia mlisema hamtaki barabara. Ati mlisema kwanza tuchaguane ili mjengewe barabara. Mnataka ijengwe sahi? Ijengwe sahi ama tugoje uchaguzi? Ijengwe sahi ama tugoje uchaguzi? Ijengwe sahi. Hii niye ndathomagira haha Dedan Kimathi Secondary School neho thomeire. Na ndiraigua barabara iyo ni thuku muno. Kuthie hau secondary, guthie 2.4, guthie miaga yo ni thuku bara yo kati thuku. Ni thuku. No turakiguire muraugire guku mutirenda barabara. Ati murende gako twathurana. Yakwo tha ici kana yetere tuthurane. Yakwo tha ici ijengwe sahi. Yakwo tha ici yakwo na thirikari iriku. Barabara icio cia mau cia kona thirikari iriku.
ciakwo neno na ndirakiugire muraugire tweterere nginya tuthurane. Ijengwe saa hii ama tugoje uchaguzi? Ijengwe saa hii ama tugoje uchaguzi? Ijengwe saa hii. Sasa huyu kiongozi huyu Mukami na huyu senator wametuongoza, tukaenda tukakaa chini na rais tukirekanira farafara ciatetu ona cio ciakwo tutanathie githurano, tondu ona inyuĩ no maumirite na mugiikia kura, tondu ona inyuĩ gutire wadana wa mugongo, tondu ona inyuĩ muri a Kenya na ni mwathuranire, kana tiguo? Na mimi nikiangalia huyu MCA wenu huyu wa hinya huyu wa hinya ni araruta wira kana araruta huyu akiganite gutuika mujumbe huyu wa hinya arakiruta wira wega na ndi amuhangagira huyu agikimumathira huyu iganite gutuika mujumbe kana iganite ni akinyetie kiro kana kinyetie ni akinyetie kiro cia mujumbe kana kinyetie ni akinyetie wa hinya ni akinyetie kiro cia mujumbe. Wacha nione wale wanasema wa hinya amefikisha kilo. Todo yo ndanatumira olimu arathie kuhanga haria indo ire. Na kuna kazi rahisi sana ya kuzunguka hapa mtu akisema one term. Hiyo ni kazi rahisi sana. Ucio ni wira muhuthu muno. Wira muhuthu wa guthiururuka mundu akiugaga one term. No wira wa guthie kuhanga barabara ni mujumbe uhinguraga wobici akahungura mathira irakuoneki. Tondu ndirahungura wobici ngahungura ngauga barabara cia uthaya irakuoneki. Tondu mujumbe ndirahungura wobici akauga barabara ino ni yakwo ino ni yakwo ino ni yakwo. Nyeri town irakuoneki. Tondu mujumbe ndirahungo. Wewe ukichaguliwa kama mjumbe ulizunguka ukasema mimi nitawajengea barabara. Mimi nilizunguka Mathira nikasema nitawajengea barabara. Ni jukumu langu kuhakikisha nimejengea watu wa Mathira barabara. Barabara ya Mathira ikikwama hawafai kuuliza William Ruto, waniulize mimi mwenyewe. Barabara ya Mathira ikikwama wanifukuze. Hiyo sio makosa ya William Ruto. Barabara ya hapa Teto ikikwama mnajua wakuuliza, si ndio? Mnajua wakuuliza. Na nigetha ndikyo itwe twanyitithanirio ni wa Matinga na Mukami tuthiururuke to make sure barabara cia Teto ni ciakwo kana itigakwo, ciakwo kana itigakwo, mwahetukia ciakwo. Riu turabangaga nginya guthie State House, turaigwa inyuĩ mutirenda ati mutirenda guthie State House. Turakirirwo mutirenda, tulerirwo mutirenda. Kwa hivyo hata nyinyi mnataka kwenda State House, na tulisikia nyinyi mnasema one term. Si tulisikia nyinyi mnasema one term. Ati mnataka kwenda State House. Tupange twende ama msiende? Watu wa Teto mnataka kwenda kusalimia kiongozi State House. Mumuire barabara cia mau ona cio ciambiririe gwa ciakwo kana itigakwo, ciakwo o riu tutanathie githurano-ini kana tiguo, kana tweterere githurano, tweterere githurano kana ciakwo o riu, ciakwo o riu, tondu ciakwo gutire mundu ugoka gukunja barabara icio athie nacio kana tiguo. Nigetha ona inyuĩ mukiumira guthie guthurana barabara iyo ithiĩte ukuria miaga yo ine 2.4 igakorwo irija. Na ndio maana tunasemanga kiongozi anachaguliwa kufanya kazi. Wewe uzunguke ufanyie watu ambao walikuchagua uwafanyie kazi. Na ndio maana sisi viongozi wa Nyeri tumeungana, tumeshikana, tukiongozwa na hawa viongozi wetu Rahabu Mukami na Senator Wahome wa Matinga. Tuzunguke kila ofisi, tukuamue miradi, tuhakikishe watu wa Nyeri wamefanyiwa kazi. Karati wadu Teto tuthie tumuhangire murutirwo wira. Nie nginyie hau nie manjeraga omaruta kindu nie ndikaruta tone nie kanini. Nie manjeraga ndikaruta kindu mutigoji gwiraga oguo nani ndute nigetha tunyitirira ikundi cia tumia shume bottom shithie. Asanteni sana na nie nyongerere maitu Mukami na Senator wa Matinga ciringi 100 Netothiete wega. Mheshimiwa Duncan hani na kaundu akwenda kugweta. Hena gathina ndaigwa ge guku. Na tondu nĩ neighbor wanyu ri reke agwete. Andu aria maiyetwo ng'ombe ihururu. Nĩ mũiguĩte ũhoro wa ũici wa ng'ombe? Kuma Kĩhuyo
Kieni, Muiga, Nyamakuyu, Riu tathikiriria na nderwo OCS uria turi nake ni ciumia igiri kuma riu turanyitire aici handu ha gwitwo gitathini haria Kamakwa. Andu acio manyitwo andu atatu kuma haria maranyitirwo tuonete ng'ombe 17 iria njie.